sambayan kiti malagsak, ken niliwain ti kapampanunutan. Abuya kita ngayag kiti istorya, ken nagmagkatatawan ti programa ni Mr. Roderick Molina. Sinunod ti programa Pamilya. Dahil to di Raya Alkin Liliwan ni OFW Worldwide. Inaldaw ka sumansambay maliputangan ang tinulong di internet. Pagaliente ang kuya. Pagkanayong sibutan di page me. Dahil di programa kaya pisagsabot ka na kayo, manipot ka di kiti mamubel kan grupo di kiti admins. Hindi na ito yung page. Panakikagkadwa di kiti online broadcaster DJs. Ken di kiti pa'y adang nagkedes manipot di ito yung page. Ken kang runana di kiti ayodin tayo nga viewers. Dahil ito Raya Alkin Liliwan ni OFW Worldwide. Awan adina, awan nagsalinong na, diin ka pangibiswan, jay tenga, jay karayan. Pakitaan nakman ngarut, paguyusan day uirik na. Awan asir iray, awan net agkikiren, sa tantulag kiren, intong alas sa intong mali. Nagragsakin aya, idwa ka puso, agin na yan ayat, aglin na ilo, kaisot kapapagkan, yuyeng ni karayo, kasi kawan kinapudno, nga ayan-ayat ka. Puso ay asikapay, tabinugang iday, anusak nga itagay, ut-ut asumamay, awanen piling lingay, mangitagay, anusak ket iturak, kastatin kaimpay. No. Puso ay asikapay, tabinugang iday, anusak nga itagay, ut-ut asumamay. Hello everyone, ko na ni Hamad Alaybani. Hello kada kayo amin kakabsat ken kagayem. Dana man na akong agpapanawag, agpapanawa kada kayo amin ka agpaspasali kada kayo amin na po iti ito yung oras ken kanito na kayo po nga 7 million in the house. Thank you very much kada kayo amin na po nga kanayong agbuy-buya kanya adana ka po dito
Siyempre, ayan ti kusina. Tugawag kay tao. Kada kayo amin 7 million happy watching kakabsat ken gagayem. Thank you very much for watching. Naimbag nga rabi, naimbag nga bigat, naimbag nga malem, naimbag nga aldaw yu amin nga sangapan. Hello to Melo Jane Tolentino kakabsat ken gagayem. Dagiti na nga bak nga sagdadwa apoy di na iurayam naudi nga sa papat nga pa-question kapsat ko awam pay mo tintinda po nga number isungahan ko pay naludan niya ngam dagiti na nga bagiti waiting nga sagdadwa apo aguure kay labasitahan kay pay nga naludan nga talaga niya. Thank you kada kayo amin na po nga Agway Buya. Hello kadagiti 8 milyones nga Agway Buya kakabsat diya mabasa. Agyaman na kini Estra Ortega Gumarang. Hello Beshi, kumusta kayo? Love you. Ni Melo Jane Tolentino kakabsat. Agyaman nagmeet kini Manang Lina Cortez, ni Hamad Alaybani, ni 2020 ni Dominic Calpito, ni Melo Jane, ni Yahoo Arceli Lizardo, ni Apo Melo Jane Tolentino. Da kayo amin na pong agbubuya, pakishare yung mantang ag-share kayo mga kakabsat ko, tag-share at man ananong nyo po agbubuyan ta ure ko basilang na po ti masapul ko nga WH maalak tunti 4,000 kakabsat ken kayem palubos ni Apo Diyos. Agapuken ayan nakay ajak amo. Papasensya nyo na po ta hanak unay nga nagbuybuya tatay ta nagsusurat ta kay kama po dagiti agi kama po dagiti susurat ko nga para iti grand finals kat iso nga medyo busy na kapo kakabsat ket gayem tapos rimwar kami kini Mami May iso nga hanak unay nga nakabuybuya no sino ti nagla-live that time anak nag-live anak ka nag-live page tayo po iso nga talaga nga busy talaga. Thank you very much. Dagiti 12 million in the house da kayo po barbaran into no bigat duwa gasot man ti may nayo na po nga WH ko basitin kakabsat ken gayem baka upat ngal daw malpasan palubos na po Diyos ipapaskwanan ti 4,000 nga WH. Okay, kada kayo amin, nagsala kayo, Ilocano medley song, non-stop non-copyright, CPR. Umaikan Balayan, busy, tinumutibyan nga nagmalmalama po nga nagsusurat. Thank you, kada kayo amin.
makatuturo wak paingam na masapol ng live ng kapo tayo supayin na yun ng WH to bigat. Idi kalman tatay bigat nanayunan ti 109 ng WH na iso nga basiton. Basit. Happy Valentine's kakabsat ken kagayem no. Oh, dua kami nga naka-Valentine kini Mami May. Naka-Valentine kami nga dua kini Mami May. Aldaw dagiti Valentino kakabsat. Sunata tinubyo kon nubya po nga agara pagsakit ati matak. Hello to Apo Adelina Portuguese. Happy watching. Hello, present. Happy Valentine's bossing. Kuna ni Maribel kini Mami May. Naka-red kami. Katagap gapumi nga napan nagkitienda. So nga nagsuka na mo ni nagpada kami pa redon. Happy Valentine kakabsat. Napudaw na gayang kabsat da kayo nga 12 million. Esra may kansislina tagsalatan na hello everyone. When sister ay salata ko na. Sunada da si Roderick ni Sir Ma'am Ate May. O salata Mami May. Handa nga pagsala dun ta nervyusak baka mga bakak sa tiloto. Hello, happy watching ka na kayo amin. Makita ka rod man ng parehas kay kinibossing ko na na. Ay, nakita mo tatay siguro si May masitigit tayo. Nakabalenten kami. Sunata kita naka-red kung nada ka si kami dagajayon. Asmin ka, anak pa'y dumatlas bang amang murmuray, tuy pusok kanalda. Hasmin ka no? Mo asa nga, agukad kamampay, taliw-liwa enman. Medyo agad-agad pa. Nakapoy ti signal. Naslag abituen, di ka mang dwa-dwa. Apo, nag-imasan natin kaslama lang atay. Aguliban ka. Sonata ni Maribel dati apo nga balse kawikaw. Napudnunay, nga awan Yeah. tituen. Edric. Salah ni Edric. Denggen, Manang anyan anak bukan. Maguyo. Hello, 11 million. Esray. Nabad trip ka sa sister nila. Apo, nabad trip ka. Apo, may hinanet ko. Magsalata tayong kakabsat. Pagikat iti bad trip. Pag na bad trip ka man ng Angelina. May hepe. Sikat, pagduyusan na ito. Tuirig na kempuso. Tuyayat kuha na patek. Agnanayon ing katanim. Sana Ano pa rin baring natalingin. Nya. Pwede ya. Tabapay ko naman kagyan eh. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye, chikas. Bye-bye, chicas. Bye-bye, chikas ka na. isem mapag Hello, Lorna Domingo. Thank you very much for coming, Lorna. Lorna Noelia ni Atoy. Ama ni Lorna. Adalang paka battery pa, sister. Medyo hanak nga naragsak tatang yung pilitit latang kapsat. Uray at daming Okay, talagang binatrip na ka manang. Nawatrip ni Manang Angelina kapsat ken kagayem. Happy watching, umusam kayo, uray no nabatrip kayo, bumakat kayo no kwam. Umisem ka man biyak Omisim ka mambiyak ko ka na. mantoy barutong Hello, gwapong balong. Pumanang na dyan, agpapanawa. ayo. Daytoy pusok nga pluan tilindo. 12 million. Happy watching. Hola, guwapo. Sister Pascuan. Pascuan na po, 22 nabigatan na po. Noche buena. Tay sa pulen, adayuda pay lang kanyak anakin.
Ezra Ortega Gumarang. Happy watching, ala Ezra. Ezra, naitabon tayo minatay mon. Nabuya yun tay pulis ka ng paltog ti bakit kan baro. Ako, isubot ti topic da day tata. Aji ti topic iti Pilipinas tatakapsat nag-viral nga video. Ang mga day ti topic yun taga dagiti awan ti isaang na ti itapik da. Day gigay mo. Tas may sa asabong adipay nagkukulang. Viral kakapsat. Agmauyong na yung pulis. At natopak na kakapsat. One sister, Ezra Pascuan. Kaya man ang Angelina Cortez. Paswa nga talagaan. Paskwa yung Apo, 150 pagpapaskwaan sa sister Jack Pay nakagatangan ko na. Ay, yapang. Dakiti, pagpapaskwa ka na, kakabsat ka na kaya. Happy watching, everyone. Patalastas, hatid sa inyo ng tinggal. Nang nangang kayo niya, sinsindayo kakabsat. Idi kalman ti tabon na di binatayo. Batam ti Pascuan na sister Ezra ka no. Pascuam. Antay mamadmadlaw ti Pascuan dito ya bro. Paturog tayo mo. Awa mo ti gangganas natin. Antay mo magpaspasko ti balbalay nga kaslay di nga dati di Pilipinas. Balay ng Pascuan na. 11 million in the house. 11 million. Tasika awan sa bali kinayawaman daytoy rikna. Apay day talakin agmayen tas mang dua-duang wenno impagarumun sa araw trabakin ka saan biyag ko unasin day dua-duang taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. 10 million. Oh, happy watching. Hello manang. When sir awan nagagsak paskwakan kumaka den na pamilya kakabsat ko na. So may manang video call kalatan, video call umida sa guys ha. 1 by 1 video call ko nam ta buya umlatay dan. Mahala kayo ti tinubong ta ipakita yung latat at tinubungan o rin makakahang kami. Alak naragsak lata nga Paskwayon. No naragsak kayon, naragsana mo dito yadayong ko ng latan, alpas. Nagpintas ka tamot tagaw di Pilipinas ang agapuwa burod kung makamakipaskolaang. Oh, pintason. Shot aging layat day tatramen ragsak tibiyag di problema inta malipat no si kakensya 11 agsarding toy net ko makabad trip met bossing ko na awon na an-anos lang ang wala dito yung net me kag-agsard doon iso nga okay nag-live na mo tatay bigati 40 minutos di ag-live na mo nin tatati mga may sa oras at last kaslado wala tang thank you kada kaya na po nga 10 million in the house ano sa inyo po ti maki dangdang kayo makitaktak ko na inay makisalsala kung tayo mo tibiyang habang nga ang kayo pa nga nakaturog nakaida kayo iyo pa nyo latag cellphone yung tawarihan da buy-buyaan hello Maribel open ko lata to yung live mo bossing ta mga maturog ako masapak namin nubigat at exam alaga
Alam, Merry Christmas Latan Maribel. Thank you very much. Good night. Lagi nanakan. Amin nakakabsat Thank you very much. Kada kayo amin kakabsat. Ket no kastoy tiin kay amin ipamatmat Liwliwati agresat Ragsak tayo di. tumarsak Liwliwati agresat ragsak ading tumarsak Thank you. Kada kayo amin na po nga 10 million in the house. Manutin na. Dagiti 13 po nga 13 po nga nag thumbs up. Thank you very much. Mahina ti Wipin, Esra. Esra, nakaidakan? Esra, nakaidakan na sister. Nagsamit din Ayan. imon niyaya Patalastas sa Pundasyon Lakay sa Presenta. Happy watching. Sister Esra, good night. Aning Maribel, kunoy manang Lena Cortez. Manang Yasindayo, manang Angelina. Anak pa nangan ta, medyo agsa agbusog dati tiyang ko. sa Di mami ni tidanganon. Ket salud sudan na yagpusisyak ka din Happy watching. DJ Rowan Official. No may sangaan daw adi kaya kita Di man di makain na amang paspasungad ken ka Napna panamkunan na Okay, awan ti jacket mi ko na Nes. Mga jacket, ta jacketang ka. Ket kabulbulon na daimon kanilen Iimon niya Oh, dan, da jacket yun. Dumawat kay ti jacket yun, nagbabakay ti balayo. Ngam no, okay lang. Di nakitang kayon. Kasi noon nabintasan do, da jacket na tanog, ag-blue ko ang kumakita. No, nangisimot ko. Nangisimot ko purawon, dato yung makikita ko. Niso nga, inikang kayo ta, no, mabasa kita na ganyo. O, Esra, yak pa yung mangan ta, tirabi mo singkit dinakbet. Diet nak tirabi ko, no. Ag-diet ka ko, nagkutong kansa. Yan tangay tayin karig iti napuno ajak tunes manti agayat ingganat tong paltoy biag dagi di abukbukel Dagi di nga buk-bukel. awanen ketawandan nga mauray ko 11 million in the house. Sino pa itiada dito? Aguni kayo. Ano da aguni kayo? Aguni kayo. Ano da kayo dito? 11 million. Thank you very much for watching. Kakabsat ken kayo. Talaga nga agkamatakti W8 sa Basiton Esra. Basitin na sister. No, agbuya ka nga mangi-donate ni Esra iti 10 oras. 10 kini man ang Angelina 20. Basit lang ano kan. Pat wano talungal daw nga live na aktibigat ken live na tirabi. Malpasan na po. Palubos na po Diyos. Sigurado na. Baka no sabay iti Grand Finals no 27, 25 malpas ko ti 4,000 nan 4K. Present ko na ni Dominic Calpito. Hello Dominic Calpito. Happy watching Dominic. Sino ti Dominic Calpito toy? Sino ti Dominic Calpito kanya itoy? Hello to manang Esra Adamet jacket tan sister ko naknuhan data. Ikanan agulis lata ko malatang ko na naman Angelina Cortez. Inikang kayon manang tanubo ag blue data. Agitanagan nyo ko mahangko na makita. Esra
ni Manang Angelina, sino pa? Ni Dominic at dapat yung jacket na. Ladawan di ayat nagbuligan Basta. Aniya na nagdrag When done, sister din, nakita natamit lang ni Bossing ko na. Wala pipitas no, the jacket yung tag blue do kita nagan nyo kakapsat na siya no black and white narigat unay ko nga mabuya makita kita nagan nyo nga nagsiseksi. Happy listening kala kayo amin, happy watching 2020 present sir ni 2020. 2020 among ipang kagamin di picture mo 2020. Lagip ka Sapay kumabiyag puta ag subli ka ala ka, thank you Manang Angelina. Imaduti 119 tatay bigat datay live ko. Imaduti 119 ATWH naman ang Angelina tatay bigat. So lang po ti pagriingak nga masapan no mapanggitulod na gitubing ikita no manuti na inayon ilistak ma DJ likod ti ayan ti rep mi DJ na nakalista binasa po. Ingana di nag-live na kapo 36 nga aldaw nga gililista na kon nagriga mo ti mga lati WH na linglingay na kaday tuy pusok Umana yan na bang arko tapintas mo abay watching ni alas 8:28 nasapa pa'y magayam kakabsat 2020 madi sir iparit anak ko binulod kulang sipi na ako na okay awan ti malagip ko kanyak sis Estra Arceli sir pa jacket man tagarot ta malamak tano malasin min una jacket ang kayo yan jacket Arceli jacket lang kayam nya kaya mga jacket Nike kuno Adidas. $10 million in the house da kaya po nga buy-buya laka anano Santa Clara nga buya-buya anak ko rin nga makaistorya tatata medyo busog dati tiyang ko busog kakapsat hanak pa'y nangang kakasla mababsugak ngamdya ka mo numalpas dito ag-live na DJ page ko naranggas nga ayat siyak tay inkain kulbu kulbu babawi akong ngem anyat mabaliket isut gasat ko luwag ti agarubos mamatay puso 11 million. Hello to Daniel C. Channel. Thumbs up dan focus. Hello Kati. Kati niya sindam Kati. Ado ti bulong dati kay kamutit mo. Nagmalmalam na ka po nga busy nga nagsusurat kasi masapol ko dati computer, masapol ko dati may isang cellphone ko nga dakal. So nga hanak unay nga nagbuy-buya kakapsat nagmalmalam. Anak ko rin nagbuy-buya apo ta nagsusurat nagrami dagiti criteria, nagrami dagiti list of sponsors tayo, dagiti judges tayo, inormus ko dagiti kang kantada, kadaglalaok nagado inububrak apo iso nga baka into no bigat manin hana busy nak manin apo ta agi kamakam agisen nak tinam agisen nako na puti kang kanta dagiti contestant kadagiti judges tayo ta malpas ko na po urayek to ti talungal daw kalpasan na kolekta og to dagiti grades da sanak to compute agarami dagiti dekorasyon na agarami dagiti nagadong maramid kakapsat isula ubra og baglata into no Merkules maudi nga awan ti klase kito bingon iso nga ito gawakton Merkules, Huwebes, Bernis, Sabado dagiti 13 nga online adu kuyang yung nagsida kami pusit ko na apa nagimasta ka
Ay apay di kamutit mo ajawan di ba da kamutit nga barbunan nga dadudu na hanga na imas da jay. Ada mo atay kamutit nga agbayo-bayolet hanga na imas da jay. Kayat kung kamutit ka green nga medyo agkulot-kulot di nga to na. Atay nga nakukutong nagimas da jay kasjay. Dito ka nunya di mo ilako dan ako ano samlatan apo ta agbibising ka garod nga agarab nga kaslakal di nga konada piso mo laeng so nga magsida kami latan ano kwan ano sam no iso no iso ti dere is konada nga English di ison ano talo lang mabulungan ta tiyam mo hala nga karkar ni manok kada baboy kada baka. Atay green kuya nga tibagas na ket yellow kunan. Nya. Green nga tibagas na yellow. Pore anong nasamit datay bagas na ta yellow. Syempre bagas data yellow atay nasamit. Ado kami ti bagas ti kamutit ada puraw, ada yellow, ada pink, ada orange, ada red, ada violet. Ti violet jay rabaw ng nukisam ng is puraw 12 million happy watching Daniel C channel ni 2020 ni Arceli Lizardo ni manang wang kuya nakulnot pa yaw na mas data na mayat ti panagutot ko no mga anak ti kamutit. O panagutot kakabsat basapul nga agutot kayo tapos di kasta ka nakuha kayo kung tumaki kayo iti kadaldaw may isang arabi may isang aldaw tumaki kayo tapos di kasta ka nakuha baka bang mga manin ni Marjorie hello kadagdi apo nga mga napi watching tung Thank you. Kada kaya min nga dosing nga naka-online. Happy watching nga po. Medyo nalamis dito yun. Kumusta di payagan ka? Tawag ka? Nalpas ti bagyo, layos manen. Nalpas tutudon. Imanang jilin, nagnira dito iti kamutin, sir, nga makasid si Danak. Medda tao, nagmayat nita. Ayam mo ti nyata. Ayan yun no 1 euro dito 3 euro kuna amamanang kasi adda bakit nga nayasawa ti Espanyol nalawal ti pagmulmulaan da nagmulakam kamutit kaya mo atay kaya mo datay papaya na piso lang nagdaklan siyempre dahil kami ka taga Alcalan sa taga-amulong nga bakit nga laba nang taga-amulong iso nga agbulumula umayagla ko no ka dapoy bulong aba ate ang bakti aba pigutan mi kini mami may sidami ayi may isang sopot no ka kasjay. Hello Kati, hello to Arceli. Balbalakit paibangan sir. Saan kang agistorya kasta? Ako naman ni Arceli. Hello Arceli, happy watching mga kapailang. Hello to Catherine Cantor, layos lata ano kuna na layos dagitay bonobon na kadaraob. Awam manin ang arudain po go back manin nga agbulubunda. Go back manin nga ag-repeat manin nga agkwagarudain. Saan ka baybayan tain ka rin sikat pagpasagat nagbayat man ta man dito nagninap umanang adapay aglako ti piso ati bulong pareya dagi niya bulong pareya paspasam mi kini mami may garte gumatang no ka asa kada Domingo gis puma 40 kami tinaan na to sikat pagpasaga
Ada umayag, adala taw mayag aglako dito oy. Wano saan na o dapat may aglako iti manok 2 kilo, adaglako ti may aglako ti karni baboy, putalawan nga igatang mo. Makalinglingay tanuboy buyaek biyak kuday talangam ket ayat ko ken kang tijak magawidan. I'll be watching Kabsat Ken Gayem. Ayat ko ken ka di ka man pa. When kuya permi gastos lata nagrigat yag talon. Ay ko uray mo ni ading ambo Ni ading ambo oh, talong ka nga talon ading ututang latamot ti pampamayan na piman. So ako ito no agapit pagbayad mo lang. Awanin sa bagay parehas latamot. Dito sweldo ka nga umutang-utang ka latamot pagbaybayad mo latay so nga awan. Ngam dito kami na yan medyo adayot isang bar na kadalayos na. Basta trabaho tayo, dalat na sweldo tayo apaw, hawang bagyo na. Siyempre no, aglayos di payagan, malayos amin. Di giputan, di pugo, di kalapawan. No, nagbadi kami no, tayo bunong-bunong ka naisaplak. Tapos medyo adanay pan nga pitak-pitak na po, nagriga nga agpangaton ton, nagriga nga si pinajay. Anpay nga umanay, jay maapit nga pagbayad ti utang dang agtalon. Managpay so siyempre, no, agtalong ka utang mo lang, dito apit mo, hanga may tama, awan lata Kabsat. Talaga hanga umanay. So nga rin nga italtalunab lang dati utangam no adda pondom ada kasla ko ada pondom nga pagalam ti gastusom kasla suka na lang mo dajay no no damaganan siyam ngam no awan taubutang ka into no gapit ka bayadam to nganen kasla kanya cho ti jabrod ano daka utang yo kasjay po nariga mo nga talaga amo nga no inraup mo no agbalin no saan tapos panagapitan po nagbagyo wanay dapay no agtarakang kamot ti baboy makita mo baka no agsakit matay no lumaka ti baboy bay ti baboy uno niya maya lang nga madisgrasya. So nga, siyempre, gasat-gasat lang. Okay. Yan na po kakabsat ken kayo. Thank you very much. Kada kayo amin na pong bubuya. Kachat ko ni Sandro Baluskang. Iti may isa pong recording artist manipo diti Luna Apayaw. Luna Apayaw, San Isidro Luna Apayaw, may isa pong recording artist isuna. Gure kayo man ta sa replyak lang apo isuna. May isa pong contestant tayo. Okay. Okay, ading. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Ano sa bukas. Okay, sir. I-page ko. Yemi mula kita palunod mo malaglagit na to nagdaang tupalan mo. Wala kayo po at reply lang natin yung judges ko. Mas naayan at yakamot. Happy watching kakabsat. Wala kaya po reply lang ni Apo Baluskang. El cine es espectacular a nivel de producción. Seguramente sea la serie histórica más cara que se ha hecho en este país y eso se ve en pantalla. Se encuadra en las formas narrativas del audiovisual más modernas que están
están todas contaminadas de género. Okay, Es decir, okay, muchos contaminadas ka, no? Pina kay kapwa Dinagpayen kaya't amakita sa bilong mutila at kamu tigapuna. Alawang kakabsat, thank you very much. Buya kayo pa lang. Masapul ko basit. Ti picture mo. Maraniagan Okay. kalumabagan Simple personal data. anak kay sampu takalit mo akas labit mo Bigat. aglalon tumamdag ka iti agsa pawen lumagan Lagi tayo. nung bingyang daita bibig mo sa kaunisip Parang adagos daita kasma December 2017 final alas 7 Kentucky day mo kasus lalayaw iti mali Ayang kakabsat kit kay madama na kapo nga makichat-chat kan datoy may isang board of judges tayo apo nga nabirokan ni Manang Perlita Glipay Matias. Thank you ba ng Manang Perlita Glipay Matias for helping me para kini para iti daytoy nga para kayo po Aminen at talugati Nauray agnisot na pintas kulatan Bingem day tabibig mo sa kaumisem Agparang at agustay takasuan Day gameta Ikulutin Kentucky day mo kasus Kayo kayo ko replayak dagitoy judges tayo ato braok. Hello, kastamit ken ka ding Ruby. Hello adi Manang Ruby, galapon. Piwatching ko kay kang kati jacket mo. Dati load mo hang kapay napalodan baka into na bigat. Agte taya ading ti. Amo nga amo dublin ti tag balinga titi Manang Angeli Manang Ruby galapon. Hello, Catherine, nagrigat garot tiag talon sa danto pay lang lakaon tay ti Eric adapay Eric no adamap apit awan 11 million kabsat pasensya kayo na po re-replyak datay may isang judges tayo from San Isidro Luna Apayao ni recording artist nga iti Northern Covers ni recording artist nga Sandro Asturia Baluskang. Ay when at dagayam jacket ni Ading Nalina inikang kamuton ada jacket mo man ang tanong kamalamin tanong napiksa kalat nga agplantya manang Ruby galapon ayan inikang kamuti jacket mo na tanong ang kagimon ka naka-jacket dami ning kasang numakbang napang ka na kisala di ka pa sikala malaminan no one jacket mo isang nga ginakateng ka na
Inikang ka ti jacket mo na. Siyak ti awa ti jacket na ta. Naka-sleeveless na tata. Tas na talaga ti biyag tayo ng manalon sa katinin anus lang kabsat. Buwan nakita concert. Thank you very much. Ko na niya po. Ruby Pigalapon. Biyag ken bilig. Ito'y kararwag Nasudi anenang Sampagita ala Napusaksa. Medyo yung sapa ni Mami Mighty nagidda kakabsat no magboy-boya makatuturo kang paikitin. Agboy-boya iso na iso nga insapa na nato nabannog manang Angelina. Nabannog na do kanu plinan tiana nagbedsita nagbedding snack kadaglalaok kung kunan. Kasi mga nagdalusak nagluto naglabana kung kunan mata. 11 million when ati Ruby damit jacket tayon. Ini kan kayo ti jacket yo ta narigat no malambing kayo ko nalamis tata. No kastoy ko madato yan ti takyag ko tipo daw na dato rupak mayat ko ma. Napo daw na mo gayam. Sige po, tagbalisters kaya. When Bonsar. Dingdam man uing nas Tadi ka kadman dua-dua Kadagito'y nga un-unoy Tuy gumaw-gawawa Amwem ato'y ayat Pinusi kapuken ka Tasika awan sa balik Kinayawan kay kuirit Apay kay tanakim Agmagin ken mangduadwa When nukman garupusa Ngaraw kabakin ka Saan biyag ko Umasin kay tadwa-dwam Kaawanin ti ay ayate No dilaeng sikaw tanakin agmayin ken mangdwa-dwa when nuing pa karutmusa ngalaw Nabakin ka saan biyag ko pulasin day tadwa-dwa kaawanen ti ay ayate no dilaeng sikaw Manday ta puso Kapuken ni aya Sumapul ka lang Ingin direpengen day tapuso Saan laeng asisya Sapay kumay Kadyak tunag sangin Amang nanay Kindaling Adumet pa'y laking Saan laasin siya Taday ta ayat mo
Sumag. Ay, happy watching ka. Taga Manang, ati bagbaga nga Sandro Astoria Baluskang ka naikabang kanu mo pugo. So agkatawa na Manang Angelina mamum datoy naikamang tidi taga pugo. Apo. Jay Balasiw tipugo agpangato lang ugo agpangato lang okay salah taga pugo kanuna ikamang kanun ni Sandro Baluskang Manang Angelina kakachat ko iso nga medyo kwa Siraragsak daytoy pusok no sikat mabuy-buya nya Jis ato ikachat ko nga agyads into no Domingo taga San Isidro Luna Apayaw ngam di asawa na kano na ikamang kano iso na ipugo iso nga agkatawa na garod Sandro Baluskang kuna na taga San Isidro Luna Apayaw agore kita kaji asawa na no mo may asawa na taga na ikamang na ipugo manong kuna na atoy recording artist ano lang agkanta isemut apagbentak mangliw-liwatoy ka so agkatawa na hello Manang Perlita aglipay matches kasyat ko ni Apo Sandro Baluskang wong kuna na Manang Perlita thank you very much ure ka tekang kaman na ikaman ti kwa ni Manang Perlita nya na kay kamang na sir nga pamilya ko na ay Manang Perlita nya ti asawa ni Apo Sandro Baluskang sino na nya pilyado na dagi asawa na kalugaran ni Manang Angelina Cortez taga Pugo iji nga to lang ti Pugo payagan isnak ko na ko taga Pugo na kuna na naikamang na di Pugo kuna na agam amamuna mo di payagan di lugar me nya na kay karangan na gore ka man kita gore kita kada kayo amin Manang Perlita limay matches thank you very much gore kita kayi na kay kamangan naman ni Jeda Guillermo Manang baka mamumato Jeda Guillermo family tinakay kamanga na Jeda Guillermo damok baka ti Guillermo jayanti ayanti ada maki-maki na natoy kasi ti Guillermo nga mo kada makina nababa nang ti Guillermo di jay pugo yan sila gibinalan na siguro dagitoy marag kalingga apayaw tayan na nakita kon agyaman ak Manang Angelina Manang Perlita glipay matches agsalamayat ko na when Sir Jay Banda Daya won basta kita Jayda Guillermo Jay Banda Daya dagitoy baka abirat ni Wendell Tolentino kuya siguro ti asawa na ko Jayda sa tay magkata Jayda ko na sa tay Jeda JHEDA Guillermo Baluskang kakabsat ken gagayam ubing pay nalalakay na sikat arapa ako nagbintas ni ayat no sikat at tatrenak tsak marikinat rikat tibiyag sikat iragraksak sikat iliwliwak sikat tigas-gasak sikat amin ko sikat ilubong ko sikat arapa ako na namit bagam malitin ading mo adita agis po sir ko happy watching kada kayo amin kakabsat na kadunga reply kumusta kayo amin na po awan tila ma
ikukwak pa ni architect. Os presentamos ya. la segunda edición de la selección Thyssen, Birthday ni Lisa fruto de la Sir colaboración Roderick. del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Vino Selección. Ve la luz una colección de 6 magníficos vinos y 6 impresionantes obras de arte de la colección del museo. Como siempre, y el hilo Ok, para patalastas. son grandes bodegas, afamadas marcas, vinos con una historia y una trayectoria y sobre todo zonas emblemáticas de elaboración en nuestro país. Decir Viña Pomal es decir Rioja, es decir Aro, es decir vino español y sobre todo es decir clasicismo. Ok, La Ribera del Duero. celebra Tradición, innovación, familia, rin arte. tayo. La Okay, Ribera del kakabsat ken gayem. Duero y nuestro vino. Si hablamos de vino, historia, arte y buscamos una bodega que reúna todo en sí misma, Happy watching kata kayo amin kakabsat ken gayem. Madama na ka po makichat pasensya kayo ta. Nagaduwa po tiki kachat ko dito ita gito kakabsat kakabsat. Okay, happy watching 8 million in the house kakabsat. Ananusan nyo lang ako basit sino? Di man ang pwede taglipay matyas ka baka abirat ni. Ading, Roderick, pakisend mo man ni Sister Adela Bisaya ti show mo ta, i-forward ko kanya na awan kano sauna. Kasano mo ta pamayak, share. Kure ka ba na? Adela Bisaya. Adela Bisaya. Yung nag-message na kiniman ng Adela Bisaya datayan nakadumuti ko kami ni dati Adela Bisaya Akadong Adela Bisaya din ni Adela Bisaya. Ayan, adama ng perlita, in-send ko kiniman ng Adelan. Barbarang na makasarag iso na dito unog ti makasarag ito unog. Thank you very much kata kayo po nga sa kapulong buya. Hello ading Melanie Uganisa, kumusta ka? Merry Christmas. Ayan manang perlita, nag-send na kon. Well sir. Okay, sa messenger na ating ko. In-send ko manang, Perlita. Thank you very much. Nag-do kami ti account na per Adela Bisaya. Adela Bisaya, isong iniimpang ko nga dua. Okay, kada kayo amin kakabsat ken gayem one sir. Thank you. Thank you. Minsan na panagdikanggi nga ayan dagitay napupugi babarungi wadat nakatusngi at parang payang ipenlaro kapi at tabalasang nga inag nasirpat pipintas na't awan makaartap lumubagi wow sexy awan lalaki at ikumalyaw na makagargari Luliko damay anyan no sige gamay duman no langa awan pumadan no adayon nalapsat no asideg na pintas tay senat natnuan pusatsak Ayan, kakabsat ken ngayon. Kaya po ta, mangkita naman tinapintas nga para kata kayo amin nga wanti labas na kakabsat tao. Medyo hanak unay na bayag kakabsat ta. No, dapay lang time ko ag live nak di jay iji Facebook hanak nag-live tay bigat. Wari ka nasa papay. Bleeding Jans. Okay, dati man na po kakabsat di inak ipatukar kada kayo amin. Hard text. Sala ka man ang Ruby Pigalapon. Anang Ruby Pigalapon? Sala. Sala. Pangikat iti laladot kakabsat. Okay manang perlita nalpasan, naisen ko, balba nagbuya. I would say isuda mismo ti akin. Kati isuda kanu ti nakin mismo nakin rice mill ajay.
Isoda po siya. Kitama po. Ading na ni Brandy. Ading na ni Brandy. This is Laminero Brothers. Oh, pergi masan. Salah kayong kakapsat. Apo, nagpintas mga iyug-yug-yug atin kakapsat. Ayun, sir. Sala kayo na po. Ang walwadan nyo, numasinit kayo, ha. Nagpro-plancha kayo, nagkap-kape kayo, bagsasala kayo ka. Abo, nag-imas nga pang disco dato yun na kate. Manang Angelina, pangikati samsamuyeng, ha. 80 bad trip mo, sala ka. Ano, aktaw na kamang ko naman ate antimon nga aglanod kusi-kusi ka. Apo, ate mga pangkwa dati pang disco. Hello to Arceli Lizardo, isalama din. Kita nakilikod ko baka adat yun ni Mami Mike kalbitin lang. Hello Dominic Calpito. When sir, the turn na kukusina. Ako nagbina sa ating tataman lang mabiro ka natin sa sala. Amoksa. Huwag ka tayo surat ko man ti title natin. Tayo isunuti introduction konto no Domingo. Non-stop hard text remix. Apo, makapadus ngiit na kumanon. Kung ano naman Angelina Cortez. Lilipas ko ng answer. Baligin na ako ko. Napo, padatang kanigiti sa ka na sir. Kula, so pay, kanigit king ka kanawang kanyak. Kasi nuduwata nga kanigit, madi, hanga makapagnano ka. Sala, kanigiti sa ka na mabalilata. Kembo yung lata. Hello, damiyag padatang kandigit karot sa ka na. Apo, talaga nga makabaligi dato yung mabsog ka. Igiling-giling mo. Ipabom, shake ko na. Mayat. Ate, kuha na, introduction na. One-way ticket sa umatan eh. One-way ticket. No agpalawag ka. Happy watching. Basad ken kayam. Sala kaya po. Maya mo dati na nakita ka remix nga kwa. Apo, kawanam. Sala ka Arceli Lizardo. Pangikati bambano ka ding. Pangikatil iliwyo ka kiti ayatin nyo tibiyag di Pilipinas. May lili ko lang arudon na kapay nga umusam awanin nakamisot ka pa lang sa dagti Paskuan. Arceli Lizardo, madama kumpas sa pangikati bad trip ko na ni Manang Angelina Cortez. Manang sala kalata. Batam ta bad trip. Magasan no bigat. 12 million in the house kakabsat ken kagayem. Nagpintas dati yung remix kakabsat. Man, kaya taman dato yung tukar ko no Domingo dato yun. Sunto ti pang open ko.
nagsala kami to kini Mami Mai, production number may. When abaring ako na naman ang ganyan. Madama kumpas, pangikatabot batrape ka no. This is the Minero Brothers. Apaw! Apo, asaseli, sabay mo ating text sa akin ni. Di ba Mami Mayag, practice tanto nabigatan ni production number ta. Mr. and Mrs. Liwliwakan Rayao, the OFW Ilocano dance production number. Dance number ko natantaw. Nyati ko mami, nyati pagbadom swimsuit. Uno betting suit. Ay, takda ko mo karon kung Arceli madi ka no makastrike ni Sister Adela Bisaya ading ko ken saan ka no saan ka no met saan kayo friend iti Facebook. Guri ka manang tag pa pre ag request na nag-message na kanya natatay Adela Bisaya. Okay, kung ka manang aji ni manang Adela man ti kwakitoy. Kasi nag-message na kan nga mabasa yung message ko. Baka manang ta iyad ko sunan nagpadnak, nag-request nak. Nagpad na ko manang ni manang Perlita Glipay Matias. No iyad na kisuna mabuyanan kasi ang kami nga no han na mabasa hang makasret mo talaga hang kami nga agkwa. Sandro Diga Baluskang accepted your friend request. Ang pinakapagpo sa Iloilo, TV Audio Exclusive. Ako nagimasa nga itay-itay ka to di salunan. DJ John Remix. $11 million in the house. Thank you very much. Kakabsat ito pa nagbubuyayo. Ruby Galapon, sala. Madi ka no. Kataon niya po Ruby P. Galapon. Takdor mo nga rod ko na da. Apo, si kailati pagsasala ako. Pagsalanda man yun apo. Tayo magsayawan ko na sa ato eh. This is the Minero Brothers. Manang Ruby Galapon. Cargador, senyor. Vale, senyor. Aki. DJ John. Salayo. Mana Angelina Cortez, maya dati nga salayo kini AJ. Santo Niño Mix Club. Opo, nagwawapo dato yung disco music. Ada patay CD na dato yung nga likes mo ko. Light. Light. Ang mabali nun. Lights. Quality is our priority. This is TV Audio. Oh, nagi-dancer ni DJ. Nagi-dancer ni AJ. Ay, nagidanon. Nagidan ko na ni DJ and ni AJ. Nakanam na banog. Gagangay tinalulumog na lang daw maturog. Di ba mo nang Angelina? Nagagangay tinalulumog na lang daw maturog. So nga maturog dan.
Agaw pa, maning ko na. 12 million in the house. Thank you very much. Kano ko na. Ano mami? Di ba, mami? Hindi ka kahit nalulumog na lang na maturog agurok na pay. Talaga nagling maturog at ikabsat ko. Oh, di kitam. Kuna manahin. Tawray no aputom. Hanga makariing. Kas dyan ni mami naging masi uro na naglag maturog uray no takawo mga puton ital na nalatan. Magkuya ko na ni Catherine. Nalumag kayo magkati mo ito. Nakatehan na ang kanalumag kati. Di ba katawa kayo? Si Kati, agurok na lang, agurok na. Be watching. So delikado no ti babalak sang kakapsat nga naling agor ang maturog aglalo no makisalasala ta makin umyan ti sabsabali nga balbalay apo tundaan ang agpalob. Delikado apo no naling napipitas tayo na ridam kakapsat tamom ti mapaspasamak ti lubong ngam no baturog ka apo ibabada ti pantim nga mga puutan. Sir Lizard, I'll be watching. I won, Shaq sir. Shaq. Shaq mo na. Diba kung nada kakabsat? Daka si ano babala, dunod si nga balasang. Ang kauri nga agdadata. Nasisanog sikig ka. Kung nada. Ay, paladaw mo taran. Paladaw mo taran. Bid mo grabe ko na ni Mayo. Sala pang. Apo madamdam at datalikod mo. Kung naman niral. Hello to manang kasta unay ti rarod na kanyak no. Napu. Siyempre wanang makigtumot apay nalakay at maput mo to mo pagpakadaan. Amo yada ijay amiga da adag na ganti aput. Nyamunya ka di aja put ko nada no ka lakaya put ko nada agaput ka no kami najay. Amo maji kati da ka pelang kati. Apo kasto iti ala kakatawa. Kati rin handmet ko ya kati amo maji lakaya put di ayan kyo. Nagleng maturog ngamin sir ko na lang arodan. Uray no kuan ka amoy dubing kami style mi kakapsat ti maturog kayong masapaw bing ti maudi nga agriing maugi nga ti rupa na ako nada ka ay apo sa paag ti agriingan kakapsat ti sakti aguging ti rupa da maugi nga ti rupa na ti maladaw nga agriing kung nada no kay di ka sa paag Nuwang kuya ko na ni Catherine. Ang umumda niya. Naglalakot yung panunot ko lakayapot ka. Ang kuya ko na sa katawa. Ang mumugayam. Nakalate bagbagan Ay, apo ito may broadcast ko dito ikaw. Happy watching kada kaya amin na po. Ang kuya ko na rin ba? Kinagkakatawa kayo. Urihan na kung makakatawa kakapsat ko. Katawa na kata siyempre kakatawa kayo amo pa'y gayam ni Kati dati di ba awagan mi ti lakay apot ti Japo talaga agapot ka no gamin di baro aputon na no masabat na kata may saka pap naputon na ka so agapot ka sigod nga magmag na no kanta masaba na kaputon na ka nya di aputon nagbadi nga Ilocano nga puton nya ti aputon na ubot. Awantay bad trip kami man Angelina. Okay. Jay I am Mr. Ada alias Aput. Papada ta. Agpapada tayo kayong madalias Aput dyan. Aput ko na delikado kakapsat handa ka babae di
daywan dan apot na siyempre nung ilalakay mo te agapapot inga na lumakay ka mo mamakwan agapapot kalatan aglalaog ko na yung manang manang lakay agapot delikado ka no puton na ka no masawa na ka gasam data ano mo pakadaanan hindi pa mabigla ka latar ka iduyi bulat tamot na ka nya isang warot nga dahil tinarigat siyempre agrabyado ngum nagitay babae nga na rabyado aglalo ay gubat talaga nga kaso no kwangam no gitay mo kayatan natin maputag orang agtagtag rin na ka ay libre datan ko na no kan ay gawid ka kano may naka si diron ko na niya to nagawid ka sir umay na kasi diyan may bagbagad na ako may bagbagad na sa pasubsubak mo garod no aputin na kun ano man lang dyan ako ay apo nagdakas mo nga damag no may nga bakit tinapot iti may nga agaapot no kunana nagdakas nga damag ngum no may nga balasang tinapot ti may nga lakay no kunana mayat ngum no bakit tinapot ti inapot da apo nagdakas nga damag babakatan lang ato no apo rumpay laang kunada no ka hanga na dayaw hanga na sudi no ka pasubsubak mga rod kung naaputin na kon ka rin ako kaguranan sa no ibagada apot ka ano tayo pinanaganan da nga tanata siyempre aduti inapot na garod didikati nga ta siguro api kakaguram kay aramid mo apot ko na no dakpay ko da munya na ganan ay lalakati matatal-talabtab ko wanin dinoyeng kakabsat. Hello, happy watching kada kayo amin kaabsat sapay kumaputa ang kayo nga mapaput apo nagpintas dati sound tayo po nagpintas dati sound tayo po nga agaapot DJ John Remix. aputin na ako siyempre manang no nagagatal tayo man ang oray bakit paputon na apa so nga narigat nga kukukaan narigat nga kaskasinsin na ba't no kasjay at apay kuaan inya naganadjag mo yung DJ Balisterosan ni ajay ngirsi nga lalaki nga kasla na Bartek ni na Bartek Kati ni Dino Hamad basta ajay kasla na Bartek nga najingiwa na ajay ngupon na kasla napunuti agmamama ni Dino no Nino apo agagapot daji kakapsat magmag na kami kasta ko inapo na ni Sir Ray idi Sir Ineo anayo ay cuidado if no esto no puede abrir po inapot nakakapsat inom na naganan Nino, manang ninom sa dajay gaputapot jay Balisteros iti ngasla na Bartok tinagan na po baka ano gawid ka sir makita na di mga tao mapigilan na agkatawang malagip mo jay programa mano nagawid ka sir ta makita to di mga tao mapigilan agkatawang so siyempre aduti malaglagip ko maglalaok Brothers. Nino po magmag na kami kasta kada Sir Ray Enayo madamdam ako nasabo misol inapo na mo administrawn nakigtot po nya intal na mo sir ko kakatawa kami na nya nga rod pa ya bata mo natin aputag mauyuan agmauyong mo tinya nga rod okay latan griri ka karod ay kati amom dati apo Diyos kalwad ng lilang ilying igidaya
Iti bakit nga no ganam ti lapayag ilapayag na idi ko makis isbo amamum dajay. Ay malagip ko dajay nga bakit ti Diyos alwad na nga lilang ilying de la Cruz. No ganam ti lapayag na kakapsat apo talagang makaisbo mariek isuna. Hello to Manang Mila Aquino. Good morning everyone. Ding Roderick and viewers. So happy watching to all. Kuna ni Manang Mila Miranda. Ti topic ni Manang Mila Aquino Miranda ko datay ate agapot. Adagarod panagana dati apot gayami ka ibagbaga kakatawa da. Tatawa datay mo alilang ko idililang mi palang dajay. Lilang ilying ko na da. No, garam tilapayag na apo makaisbo marit kakabsat. Iying Lizardo ko nam akuya. So iying iso dajay. Jako no iying no ilying. Basta ti bakit nga batit idi nga basta bakit nga basit nga napugot idi. Iso na nga agmakisiksik ka iso na ilying kunada ilying. Basta jay. Jaka mo no Lizardo no de la Cruz dajay di. Adamot pa kalaglagi pip atay di bumarito na iso ti agsiksik ka di jay yanti taltalo no mi di apo adana minsan nga inigananda jay lapayag na apo nakaisbo nandagay ka ng lapayag ko marikag makaisbo na no kanak ko kunana po Ilying Lizardo kunam wan iso na day jay kita malagip ko nagadong ang amu ka babagot ka na natay nga malagip ko pa day dililang Berta nga Mansano nga lilang ni Alan nililang Berta nga Mansano kasinsin day dililong Santiago Lizardo Molina dagijay malagip ko dagijay kakapsat umbay dijay idubing na kiso ti pagkamangak dagijay babakot amamu ni Manang Delta ni Manang Emidel idinatay day bakot iso ti kinaida na nariingin da puno tayo muton day dililang lilang Berta nga Mansano. This is the Minero Brothers. Nagado ato yung muk natay nga babagoton iso nga talaga nga lakay na nga talagang san. Gasa mo ta 48. Sala kayo kini kakabsat kumaya dati ko. Sala ka. Happy watching kada kayo. Amin na po. Thank you very much for watching. DJ Crown Prince. Dapat na batbati apong inom nga minuto sakbay ang pakada na kakabsat. Takitapan no mabalin na kung makalive di jay Facebook page tayo ko naagabsan naktatay. Talak na kita taga Asia nga agbuya. Sala yo kakabsat ko may ati dayeng na dati sala ati may patpatukar ko. Huwag kayo ibaba i-rekop ko diri daw kakabsat. This is the Minero Brothers. Hello. Happy watching kada kayo. Amin na po. Inrekop ko tayo daw no tilakas ta tamno ay ko apo hanapig sa ti unik. Okay, dati man na po ti sala niya.
naludum datoy camera niya. Kada kayo nga daw si Apo nga naka-online. Thank you very much kada yo ti panagbubuyaya po. Ito no sumarunong ag-live na agpakanak to ti igado. Tabasit tayo dito basit tayo tatay. So nga ito no sumarunong agpaigado nak to Apo ta ilod ko pa yapo dagiti nababakyo. Hello to manang Ruby Galapon, ni Malang Mila Aquino Miranda, kastamot kin ni Catherine Cantor, ni manang Perlita Glipay Machas, ni Apo Ruby Galapon, ni Mami Mai, ni 2020, ni Arceli Lizardo, kastamot kin ni Hamad Alaybani, ni Arceli, ken ni manang sino pa, ni Eliane Domingo, ni Melo Jane Tolentino, kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Happy watching ni manang Perlita Glipay Machas, dagdi 13 nga nak-online kakabsat. Thank you gyama nak ako ti anos yo. Agbuy-buya. Barbareng lang no umadua po iti WS ko. Thank you very much kada kayo amin nga 13 million. Thank you sir kuno niya po Ruby Pigalapon. Dapat po nabatbati nga 2 nga minutos ta 1/2 na nga oras ko dito. 2 minutos lang na po tinabatbati. Thank you very much kada kayo amin na po. Takitak man na po itong maka-live nak DJ Luliwa. Ag-live nak basi tapno adda ngumato ti rate na kakapsat ta ala dagiti Tagala Hong Kong no Singapore nga naka-online tatang bigatan. Yung oras ka din no alas 9. Alas 9:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 5:30 di Pilipinasan. Iso nga mabalinan. Papel. DJ John Meets Club. Nya di papel mami mahi. Papi. You're welcome sir. Papel. Nya di papi. Mami nya tag-chat ni Edric kuno si ka. Hello kuna. Hello Edric. ¿Qué tal? Happy watching Edric. Feliz Navidad. Papi. Sa'yo. Yan. Dapat po dapat bating wasit. Oh, thank you Med di panagbus ko at mi dito yung nga programam ko na manang Ruby Galapon. Thank you very much kakabsat ken gagayem. Thank you very much kakabsat 1:30 may isang oras ko 30 minutes ko lang itoy. Ta kitak mapo no maka-live nak DJ Liwliwa. Thank you very much. Bye-bye.